Eswishtakesh wana hecho un kan habiban apostasía con yashkati. Tutuna Satanás shin aytohin is napalin is plan. Tolchon yuchtok. Chia somchak con napal. Chia etash el con napal. Man asanoch hay un creyente on, sino que también suele man creyente och. Pues kaitu yilis napal, kailis plan Satanás. Ahora. Laran kung anhabiban apostasía paltachochungul kung anhab zeta 18 hay un en Castilla el propósito de la apostasía zeta 18 Aye chicam hilon setia taljal kane comam Dios by segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 más antac al versículo 12 shikane comam Dios ashkatila. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 al versículo 12 Shashkatila Shiwilset Yoptak och el Yuneni Yuhion Aitersat ebok Aikan elok och Aikan eleb Yutol Mahyochihe Mashiao Kul Yin Hunel Hunkui Banile Kauyel Yet Watch Chikolcha He Yutushin Och ya Dios yilay aitersate yuh yahnab alil nak man yeloch chiyala kashoch yaon ok lekti al yinis kul yuh tu masanile mak mahyal kul masyao kul yin hunkuy be kawal yel och ale kandoke bayayilal yuhtol mahya tsalo boheb kul yuhtol masya tsalo boheb kul yin yop takil. Aye chikam hab en setia talchial kanes con mam Dios pues hay siochuan junchi con apostasía. Yine tolmanto creyente oj yet chi techuhal no ashkati chi ya somcha nab ale. Yet wat shin chi ile kanto ke yin kuibe man yelok. Yet wat chi oktok bayna baleb no il tashwalili cham creyente ti il tashwalili shal creyente ti akshata ayin pues ayech kam kunaonesh wishtakesh wana ayoch wan apostasía pues ayech chi oktok bay pishan bayna baleb man creyente oje incrédulo shashkati chi oktok yech ya an som chaheb chi oktok bay pishaneb yetwa shin kam chi chaya be hunkuy be akauyel kaitu yochuan número 2 yetwach akapashun nak amchi akulin Dios tu kamchnacha eliu yetwa shin kamchi kam kuleh tsetietal yel shakal kawal wach yochen setietal yop aish kam hilon setietal chial kane komam Dios bay am Biblia taya Biblia wacha sai setietal chial am Biblia wetoch bay primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3 y versículo 11 shikane komam Dios ashkati primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3 kauchi yoche chachkan bay kono Efeso tu ashka kalta mashut tewohim ba ayach yet mashintoch bay Macedonia yuhtol chiwoche chikam walalon bay hunsan kahyom tol kamo kapsha chikuy wahebyin chokuy banilehal versículo 11 ajun kuy banileh kauyelti aton kane yet kol banilehti Mashiach kan Dios ayin yuhwalon eloj ajunti miman yelapnok achi alon terjab ishal Dios chamkak alti chitzalohi aye chikam hab en setietal chial chamchech komam Dios apóstol Pablo lanan kan bay Timoteo yetwach a Timoteo chia kuile hunsan kuibe akauyel paltatuto na makchel man creyente o shin kamto chia kan kane akauyel y por kul kam chi kam kul ne hun kane akauyel
tejan shinach man creyente o ashkati y la bili beibal chanti y la bili beibal shalti y la bili beibal nakti y la bili beibal istit amak shik amak. Pues hay 8 en apostasía es wishtag es wanaptol ya somcha napal manto creyente ojo chi oke chik pal akane halbay ahí chikam hilon sedietal walchial qanes komam Dios bay Tesalonicenses bailaran hauten qanes komam Dios bay capítulo 2 versículo 3 shiashkati qanes komam Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 shiashkatila manchak eyak eba ila aite gesat yuhunok makchel yutul ayet manto hayhun kualtu ayhun tiempo al shiwil mak ochmelzok ok akulal indios kashochos abnenah banach yahaw kawal yop toltinan ok alaykan bay yailal. Vaya. Achmanach creyente ochma kachlana nap shalwiyetum bertite han ay becheline creyente. Ay creyente chiuian, ay creyente stokan shoyop takil, ay creyente stokan bay son, ay creyente chi somchakan el napal. Tejan ahuntu bay chao ka sat makachmanach creyente och tejan kachiashkati ilap chutpacham creyente ti. Tsettu al creyente al abil yacham. Hay un setieta hay un consejo chua makach manas creyente ojo. Tejan camto chacha Cristo ina pishan porque hay un san beibal keshan chela keshan setieta al chamats Hay kam hab en setieta al chal chamchech be komam si manchak eyak ila aite gesat yu hunok makchel. Yuto ayet manto hay hun kual shi shiwele oji kanel ba. De repente hay esti manas creyente yet un tiempo altik amto chacha Jesucristo ina pishan pero te gana junto pa chok ana no ila bili nakti la bili shalti meho wacha wetti kamak cha se dieta al cielo comam Dios de repente hay esto sol vicio hay esto soy tajil hay esto sol problemas hay esto sol se dieta man watch o yo bili baita lekana chek och kachi okto junti vaya nabal kano wetti mancha hachkani geti porque es kam hab en setiet al chal en Biblia tisha escala vai versículo número 3 yuhtol ayet mandu hay junku al tu hay jun tiempo al shiu el mak o melzo ok ahkul al indios kashoch oshkamen ahmana yahau kawal yo toltinan ok alaykan tu bayailal vaya. Asol iglesia, soleb creyente, yet un tiempo al tichi kan makchel chi melzokan o kin yop takil hunel sha, chi kan makchel chi melzokan ok kulalin obra, chi kan makchel chi ok kulalin setiet al watch. Tai achmanach creyente hulana nelon hun setiet alana walonti. Chahlan bay comam Dios taya cha sentir vaya vida, vaya pishan yo baital ayachek och pero chelo ne hun san setiet al keshan chi choshla ayach. Matawak amcha kaito ha bay hun santi atsetiet al bay chijala auka ul auka napal yinkuy behiel kesha vida kesha napal cha Jesucristo ina pishan porque yochuan hun chikon apostasía tit ayochuan makchel tolchi melso kanok kulalin Dios yet watch ayastik amcha cha Jesucristo ina pishan kacha seguira be yin atokan bay kai banilal. Pero ajunti al bilkayuch en Biblia. Shankamcha kaito hak ulma kachmanas creyendo de repente eshan yili vida nas creyente choteloni mejor ayasti atzeta la consejo chua type a posibilidad manhunu ha Biblia aute techel qanes komam Dios tisha consejo tu yetska ayachmanas creyente ok tisha consejo chua la chahlan bay komam Dios qana nabal bay komam Dios yetisios
O cantanan yin Jesucristo, a Jesucristo más cambio hayop tajil, a Jesucristo chioche chia mi mancula lip anayop tajil, a Jesucristo chioche chachkol bait setiet al manguat bait la chegos porque hay ocho hunchi con apostasía, es que tolcha kan huyop tajil ti, tolcha kan somcha el akul que mejor il bakam chauka kulin Dios. Pero awal setiet al chioche comam Dios hin hun hunon, am chioche comam Dios tol chong aikan elok. Vaya. A 18 apostasía yine manto creyente o a ver tishwa 8 la. Ye chia som chahe. Ye twa shin chitokane baik ai banilal. Tishwa 8 apostasía yine man creyente o. Atsetiet al 8 apostasía yine tolk amto chicha Jesucristo yine spishan. Chite kanay hunkane akawyel hunkane yet komam Dios ti kamyelap no hap kane Dios tu. Pero kamak atsetiet al yel, atsetiet al wach, atsetiet al tolch keshpo vida yuk, atsetiet al tolch aun inal hinku pishan bay khani mailin tok bal inal esmanes creen de kochai khabe. Abi kochai khabe. Aish kam haben setiet al chel kane komam Dios ti pues ahun apostasía ti ocheklo ahok. Ojil shagal okoj makchela na melzo kanyintak melzo yunen setiet al manwach ok. Palta achmanach creyente otish en consejo ayashla. Dios yohtahile a kuskulal yohtahile a problema. Dios chiochek amjachik aikan elok. Abi kamjach aikan elok. Adios chioche chia mi mancula lepan. Adios chioche junok ak pei vale junok watch pei vale chiauk tok vaya pishan. Asane komam Dios. Shal hok tu kanok ma hok anan hin ayon animon di ay mi bay yel ay mi bay watch ay mi bay cholilal y ay bin bay man cholilal los pasok palta abay chonok ananok okok connect anan yin Jesucristo. Ayin tanan no kin Jesucristo, ayach o cantanan ni Jesucristo, porque hay 8 an hunche con apostasía, yetuachach kaisha cantok, yetuachach tosha kambay kambal, yetuach kamsha kolbanil. Pero kamak, makachmanach creyente och, il tejaba, abi, il tejaba. Talhay creyente lan yetashil bay balchela, talhay creyente lan tocan bayet mundo chela, talhay creyente lan kescha cambida chela, pero ayach ahan wan il tejaba. Porque junono jaco cuenta, by Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, shi. Junono jaco cuenta, by Cristo. Atakalat setmar el junen junon. Eclesiastes, shi. O ap noch tiempo alo jaco cuenta, by Dios. Tomi watch, tomi yob. Setal mas junin ewan kuan. O jaco cuenta, by comam Dios. Nye. Il tejabashin, chachuiptzech, chachuanimar, cha Jesucristo inapishan. Porque asan Jesucristo, chije ya con juno huach kulal, salos kulal, kal yip kulal vaya pishan. Chachimkul chinchale kanoj manas creyente oj paltata la un tiempo alit som chagana bal kamnacha sechota ba. Ojinchalo rato, talhaya yailal mongotajo, talhaya problema mongotajo, talhaya esto soliop tajil solvicio mongotajo. Pero atsediet al chualayach okant ananin Jesucristo. Oko jonet ananin Jesucristo hun mas ahlo kanin de cruz yukoyop tajil. Y nacha kabel hu. Aeblana yok akula linko mam Dios. Nacha kabel hu. Aeblana melso kaninis creyente, alana melso kan okin yop tajil hun el sha. Ahun santuchi auk Satanás ko satach yetuach ontel ko yin yetuach somcha el kokul. Pero kokanej bay Dios que Dios chan ko napal ko helanil yetuach he nacha juntihu. Trahlokon. Mamin. Wochtach wal sigli bil a Satanás a 18 chits unok tok tsetiet al yop shol iglesia. Chits unok tok yop tachel shol iglesia. Chits unok tok tsetiet al tol mancholi la sola mulna hil yetwach ay man creyente ochi ya seguire hun be yet kambal
Palta shiak ane hachko diosal. Tol no hako cuenta. Ayach. Wostak ayep man creyente o yet humbertilan en yap shalweb ayep aito solvicio. Ayep aito soliop takil. Ayep aito yin drogas. Ayep aito yin ukehan. Ayep mamin ais problema yeto yet bieto his familia. Chiochi hepaital chikol ba. Chiochi hemami ba escol ispishan. Chiochi hemami escol isiani mail. Kau cuesta. Tejanay ba chile. Esgayili beibal nas creyente. Esgayili kulbal nas creyente. Lanan yahkan junti kosol mamin. Palta atsetiet al baital chihik baleuk anan ko ba. Nachah kap el yuhe mamin tola Jesucristo mas cambio yop takile. Yutole ishkam hab entsetiet al chalak anesti mamin. Ahun yop takilti, ahun san setiet al tol chimelso ok ahkul al yinak anehin setiet al yel ok ahkan. Palta shiak aneh mamin shi mancha que ya somcha que kul. Mancha que yak ilay aite gesat. Hachko Dios al chonrasli yuhe man creyente oko. Tejan ya nacha el yuhe hun setiet alana walonti. Palta tayet humberti mamin chikuset chi okep yuh set kapash yili bide mamin chao jabe hunok ak na balej hunok ak pishane hunok ak pei balej chao jabe mamin hunok isip kulal chao jabe mamin hunok tzalok kulal bais pishan tay mamin yet humberti arrepentido en mamin inició takil shis pishanep cha entregar bayula kap chae pachko Dios sal chontrali yuhe ya ay chontrale you have ay kuskulal, chontrale mami you have ay owal yulte na, kambay ka yone yipiskul mamin, a yipiskule bachko diosal. Yato Radio Maya lan hapni mamin by diferentes medios, diferentes plataformas, pero bachko diosal, a kana wachkulal tu. Ashkachalak ali tu mamin, manchak chae mamin gila ay texat, yuh nach etne wom, aton nach diablo, nach satanas. Chontraliak masane kokul, chikok anyimbi Jesucristo kokolo mal.